Kubor nakaslem jong Nongpang Hima. Confederation of Khasi Jaintia and Garo People, Mauprem Circle, Henekasni Kalapan ko buram ye ki Asha ki balatray shitom, hakene ki por ki baka jella kala syakta haka klam COVID khat khandai. Hakene kasni layadan lang ru UMLA ka West Shillong, uba Mohendro Rapsang kum ukongsan, uba Wilbert Rani, President ka Fkjgp Central Body, uba di Kongsen General Secretary. Hakani kasni UMLA ulapalat Paidbah ya kakaligid Nongpang, kaba ulamang na ka MLA scheme, bat IT haka Fkjgp Mauprem Circle, bakan la aban ay Ïarap, ya ki Paidbah ki badan kam ya ka Ïarap. Habakren hakani kasni uba Rapsang ulapen pau ya ka Ïarap, ya kaseng Fkjgp, kabala ithu kerpang ya ki Asha, ki balatray shitam, banyakun persya ya ka klam COVID, klem kanu-kanu ka Jingrin. Syusyo ulaya ru ya ka Fkjgp kabala no senyang shibun syaki Paidbah haki babun kiliang. Kajing IT ya ka kalikit Nongpang kalong bakin la ban Ïarap yaki Paidbah. Ambulans wala ay ya Fkjgp Mauprem Circle namun ke service ya ki community hak ni ke area wa ko kulish ko le di ngale jong ka 80 constituency kulish ko ne ba sultan ada ban sungu ban ai kublai ya fi circle to Mauprem Fkjgp Mauprem Circle ba kidigi Asha bangala pe hakini ke Aslan bangala long UMLA hakini ka constituency katno ke Jingtrace tom jongki katno ke Jingtur jongki bat katno ki khun ban Ïarap ban pe ban kwi ban ai ya ke nong song kiba effect ya tau COVID kublish bonika unit P Broadway ki Asha berbangah dangkam kisikuni ngasikun syaki haba ki dangkam ki punya nga dindan kecil trilang jonga bat ki Asha kebayacan lah bat ngam chu dan karo musmi mangana pun bikin ong ba ngam la ndai ka answer bat jupan lagi tolong ba nglele ba ngaku ai kublai ki Asha kerpang dua kedai kuat kublai punya service apila IV kinam susno jong kani ke irahi Broadway kebaan kajing pli mentasi ya kini ban pelai Paidbah ya kani ka ambulance hawa ka unit sedangkan ya kata ambulance juan man kedua ya kan ngang ongi ki ngan sepet bat habang ngan nujo bat nasong maperkat kam ngaban ai ka ambulance balai ngan keluar kan ai ka ambulance
ba ngai I ke jing tre kam jong kani ke circle jong kani Fkjgp program circle ba ka service to tidak le broch kata kalau kababhatam ka service bagi ai community te ngaru mo ngaru si ai ka service community kini kan yung nangaban ay ta ambulance na ay na MLS ki kalayo kalau kajoi kalay supay ba kataro kalay supay ba kami sa personal yelo kanita ambulance ko ay mga siya kanita unit jong ka FPP program circle kaday ka service wiki ay pa ba tikajo tiganit scheme mga don ka scheme kadika service kan ay pa ba tina ay ini kata kadika mamdan jing atatin pat namdan jing konyo ng CMAA nga ay ka service wiki ay siya pa